ole clear tu te chibai le vek ule tun tuma chuan tun lai thil theng khovel tu mek tu chanchin thar beng ver dak mai bi chiana kan nei don ani disease x ti hi an ko dan ania damlo namak tak mai a thlen theya tuna hian Africa rama mun tlo po vak lo na Democratic Republic of Congo ha aleng mek ani engtiangin nge he natna hi adar thei mi tu manan selova engwanga insiam nge ti nen ram then khada chuan he natna wang hian airport ta endik na te anei chhomek to entirnan Hong Kong anga te Japan chuan jinvei wa chungchanga thu chu an siama tin international authorities te chuan he natna chungchang hi achan riat chian an tum mek bok he natna leng mek awang hian mitam takin pandemic dang achule mai lau thona lian tak an nei October ni somni pali khan he natna chungchang hi Congo province Democratic Republic of Congo tangin enchana damlo masaber chuan anom samlo ema wangin ain entira fluang natna aveya luna khosik khu thoklama harsat na baka ama hi adoldang hle hemin nu hian thildang tam tak po aveitel enatna hi natna maktak ani wangin disease x tia ko ani pha December ni khara chau khan sarkar beng athleng ve chawa hemin nu tang hi chuan engwanga lenge ti hriat tumin an buai hle Congo rampumin he natna hi an buai puya ram hruai tu te po an mang ang hle ani he natna leng wang hian Hong Kong chuan airport ta an ram tlo tu te Johannesburg le Addis Ababa mi te chu screening endik nan nei ani heng te hi DRC tanga jin te anni Japan po an ral ring boka an foreign ministry chuan mi pui te chu atul felwa chuan heng silen na hmuna te hian jinlo ram turin an ngen ani mitam tak zona ero chanin aum lo thunga he natna leng hian khovel atum le thei mai ngem ti chu zona lian tak an nei ani kumtam vak lo liam ta sileng COVID-19 ang khan khovel pum atum le mai ngem ti chu mitam tak timang ang tu lian tak ani chuan disease x hi mang an pui tur ani chi rengem tundin hmuna chuan ala chiang lo deu researcher ten zir chian na anei chhomeka alo chuana bul an chui mek ani international scientist tepon pandemic thleng le tur chuan thil thei reng ani thu an tar lang ani pandemic dot le chia tur hi engtiang chia nai nge kan ni Chinese researcher ten an chan na then khat an nei China researcher te chuan pandemic dot le hi chuk le thuai turangin an tar langa achan chu bird flu le virus strain thar ram hnuaya an mu chu thar te hian tuna mishing te hi an kai le mek to wang ani loin rin lok po apoi lo mai the enat na hi tundin muna Democratic Republic of Congo bika mi zali somruk chuangin an kai to a mi za somli pathumin nunna an chan pha to bok atam jok chu no pang an ni le ngal tual chung health authorities ten he thu hian puangzar ani Congo health authorities te chuan sarkar ein raring na sa to hle tian tar langa achan chu flu ang tak hian tun hnaya nunna tam tak alak to wang ani News Conference Africa Center for Disease Control in an huai hotna panzi huam chung Congo province chu shilengin ati boizol na munani thuan soi disease x hi thok ti boi thei tu natna ang deu hi ania he natna hi ningaliam ta chawa hriat chu ani wangin ani na chia hi chiang taka kan hriat thei be sei du su tein Roger Kamba Health Minister chuan soi ani Congo province bika hian thunei tu ten mi somsari pakhat an thi to ti November ni soma tanga ni somni panga inkar chung khan an report ani
mi somni pasari chu damdoina an thia mi somli pali te chu Guangdong province an chena te an thilhom damdoina thizinga somte hi thisentlak chamwanga thian nia som pasari te chu thoklama har satnan to wangin an thi vele bok mpox vaccination campaign po an kalpui mek zela nimasela vaccine hi atlem to hlea no panglamin an kaina sat ema wangin an mangna sa ani mpox vaccine hi dose nuainga singthum sang ko za somni pakhat chau an nei to thu tarlan ania nimasela hi amamo top khok te tan chawa mantura anda thatto ani thung tundin muna mpox baka disease x hi alen chole mek awangin Congo bi khichu boi tak anito anram sarkar po ain raling to a e natna dongsong tur le lo boi pui dan tur chu anin zirtir na sa to hle hetianga disease x hi adar chau zel chuan mithiam te chuan relo te a khovel puma hian covid-19 ang deuh khan adar le mayang ti chu an hlau hle ani in bual pe lo viau thinem ani chuan Japanese te hian itan thulom om deuh mai an nei human washing machine bol thei tu tur han siam chuaka artificial intelligence manga thuam nei hin man nuam deuh tur ani artificial intelligence hian khovel athak langlam chho mek zela AI technology hi mun tin maya mu tur aum to kan hna tho kan so ei rimoi kan ngai thak thlengin ain rol to a hei wang hian kan that chiat pha hle nimasela AI thar lo chuak hian level thara minron kai pui tatlat in bol pe iwak lo mi ni chuan Japanese ten achin feldan tu tha em mai anron chop chuak ta Japanese farm science ko chuan AI washing machine mishing tan an design ta rup mai alandan hi sar capsule ang view mai the alang tlang thei vek bok iti tur zong chu achunga lutla tui chu achan vevelin aron in chung khatanga high speed water jet chuan ivun kha ati 5 vek to mai don ani pothian itaksa chu athli thlai renganga tuilum zong po en jas vek don ani tin chu mai chu nilovin engkim mai chu athunun vek bokang engthil ma iti vengai lo shim AI in ati vek don ani in bol chung hian minute sompanga re au dona hemi zo nu hi chuan fai tak inerngot to mayang he technology hi recycle technology ani kumsang hazakwa sumsari khan sano electronic tuna Panasonic tia kan ko ta khian human washing machine hi anlo chop chuak to a ultrasonic batin an ko pot chunga hian tui anti khata ultrasonic wave chu ti chuakin plastic ball chu mishing tak certify turin an mangle ani nimasela he khol hi man tak ero anilo amaro chu he AI human washing machine siam tur hian idea thatak apeta thung ani mishing in bol pe iwak lo te tan olsam taka faidu tan chuan he AI human washing machine hi le ngei chi ithian te a in bol pe iwak lo le ngei tura idu sakte kha comment lama ilo thailang ve donia ole khati zong kha tunchuma kan talan thei chu ani ye